ama sain thlir tu te chibe kan buk le ve ka chu David a thi na chung changa khan thu thar ber update thar om le a David a thian pa du sakhan FIR a thelu ta khami chung chaga thu chiang so kha tun tum video a chuan kan ron chhop chuak don ani David a thi na chung chang e Mizoram pumpuya teng chuaka ama leina tu le khongai thu te po an pung zel tun tuma po a thian pa du saka poison takin hian aron out chuaka FIR hialte an thelu te hi a huai sen kan tia a thian pa du sakatana a baina hi a thlon mai lovang ti hi kan ring tlatani ole tuna chuan FIR an thelu chung changa thu chiang sok kha kan ngai thlang o chuan rek le soi chhun som tur te om ni chuan kan soi chhun som pe liang o du saka FIR thelu chung changa chiang zok anom ta pa a Dave Hamartia miso hin mo chu peron share chuak dona du saka FIR a azialan po i aron da tela chung te po chu don share chuak kan tunga asai de u heka kai hi thil chiar hi ari thil chiar hi har sat de chi ka dia tong mong chi lo de bok na te ma kan lo chiar ba de ani pon min lo chet chiam sak bula fo na en me kan ya jiak te hi lo si na sa chuan ke man chiar ba de te kan lo nei pon min lo chet chiam don ya ole e kan chiar por Dave Hamarti mi so ina atu post i kan chiar ge airfield thi na kal zel update du sakan voin ni somtu pakhan January sang ni somtu pa khan bong khon police station a FIR a thelu ta ama pushe ta changte khan chanchin kim chang voin tlaya khan min lo hrila ke mine bere ti lo chuan in rol nakanga veinen meeting ka lo nei ve khang lawa ka chang le lok thei lowa ka ho lu dar vel khan min lo kol le lowa yan in beta a du saka hi vo pe ani wanga adik na hai chuak dur hian ti thei engma nei lovin anu nen mei thaya khosabe nei bolro pe na a thir plastic le parcel vel hai a sal le a khami poisa manga ei zong ta tan chuan a har ve hle ani ti ni ole chuan lo vo ngei ti po a hre ta ri chu ti chuanin sia zelang kan thian pa Michael Sip eng Nicholas Tunnel khan du sakai pon video ti chuan nu a u hria ta pon atuk mai khan da te in le du sakate in to mai takin avatlo su kha ani a chumi tang chuan FIR lo chuk ta ni in ka hria chuta FIR copy te ka lo mu ta ka chuan heng an hoi mi te hi thil chiang tak ani ti ka hta ani ati o tuna thil chiang tak a ron ti kha tuna ron chiar tur hi apoimo hle dona chumi wang chuan uluk tak khan kan lo ngai thadon ne o heng an hoi mi thil chiang tak hta ni ati chuan chiar nge hetial du sakan thakhat ral nuwa FIR thelu vele taksia chuan kumpuan duty ho David avolum tu tele du saka hlap hlap tu te kha David a big case BNS 105 culpable homicide not amounting to murder tumreng wang lova tual tha 10 years imprisonment jail tang or til tumek anni baka du saka FIR thelu le atang hian BNS 120 voluntarily causing heart of reverse heart to extort confession in puang tura norle vuak rep ti nat case a hian kum sari dang zelta theina ni ti a case ne don mi lo mai ni hei a hret ni tum reng wang ni lova tual tha hian kum som atan theia chuan in puang tura norle vuak rep ti nat case a hian kum sari dang zel atan tir le theini chu o tuna ron chiar zo lai te pokha thilpoi mo thakani a chan chu tuna a ron chiar zo lai tak pe ka chu NGO lampang te VDP kan ti don nge khatiang wele te pokhan lo hriaula khatianga mi hanin dopa hanin fuak khrep khatiang insoi sakrep te pokha kumsari hial lungin tan thai ni kha mi then khat hetiang NGO lama thok kan tiang o mi kuthlak chak reng reka khosa hi ka hrenual mai kai bon khatiang ho pokha in lo film khurdon nia mi kan vuak dana le kan hrem dana te po hian a chin tok hriat hi kan thiam te po hi apoi mo hle don ani e kesin orni chuan apani dan or chu kum som pasari dan thei don ina lo ni reng mai e khai ana mai lo ngotang chuan chia chun som le zelang an police te hian case pakhat anga kalpuin BNS 105 rate with 120 anga charsin an kalpui tho mela
chu ti ni lo point case ran pangin BNS 120 du saka case in kalpui thei lai kan chiang em du saka case kha ran pa in David ta case ni lovin 120 angin an kalpui thei ani chu 120 khan in puang turan nor vak kha le i workshop kha du saka case bi kha David ta case kalpui lo khan du saka case bi kha khan an kalpui thei tin chu David ta case kum som ta nga du saka case hin kum sari an ta bok thei ni an du chon an kha an kal kop tir thei bok dina ani chu ole chiang e tu na chuan David case bi ka postmortem results was some vuak na tur lova boral ta ni lova drugs addict overdose nga kalpui thei nia kan riat an kalpui don chung hau lo tura ngai la he kan case boi pui loi hi kan police te point dan ang taka thil diklo te man an tum ru hle ti riat pui thungila du saka case bi ka phei chuan postmortem bong bar tur pakhat ma om ve lova FIR alan ang hian evidence at overdose tul lo over taka David te chian dun lo diriam shep to the future hi a bright cloud ta lo ni police te hian overdose anga kalti tur kan lo ngai ve thom lo ve kha kan police te hian an kalpui mel ta lo bokamo chuang o te kha chuan David le a thian pa lo soi sa tu te VDP te kha an phur ri thle dona an future chu a bright lo hle ti kha chiang tamai ni an ma ni hmel manian don post po khat an ma ni kha upalu tuklo thalai tak te khan nia an hmel en po khan fel hmel tak chun ni ma se an ril chung ril kha alo che me ni mo an phu to khrem na chu an hungei tur ni he tiang thila bi khe chuan police le mi puite po hi dikna ko nga hi chuan kan tran ruala kan in support la thiama kan tran tlan te po hi atul hle ni kan ngai thak sun zomang chuan tul lawa over taka David te chian dun lo diriam shep tu te kha an future a bright cloud ta lo ni anoti future bright vak lawang thili kala nga thu nei tu te po hian thu dik ki an ron tran nge hinarin amamo ong chuan zoram pum a chian nei ei wang hian overdose chuan kalpui rin lo kha atha ka ring lo bok ke chuan not atian hnuai hian bracketin an police te hian fakomin an rim em thei to pin dikna chan vo mitin kan chan theu thei nan ma an la ni kan kal zelang ke kan pen zelang justice for David and Usaka Dave Hamar team zo aron ting ole an kal zel do ni chuan an police te pon thei to pan chut ngai helai an hnuai mi hi Usaka fire hi an komna chanela an lo interview na alo soi ang de usul sui vek mai khane kan chiar le khir do nam ka ti karil ruin kan chiar le pur mai nge rei lo tuk lo ning lu tuk lo ula ole point number 5 atangina an ron tara helai an ron tara hian number 1 2 3 4 ka mut thlamai lo page number 2 tangina ron ta thla ala hi poi mo chin ning chu kan mu ve phak chin ani mai te se until je hi tlem spelling mistake om ve dewa chiar tlem har ve dewa omin ka sia chok to chu dia chum lo top lova kan thian du na min sei sakron ta ka chuan David amang angle na ti tol tuk chuan vok bel zel lo nan le upazok ani awang in a in puang derta rangota ke po chuan chu tia David azok in nat bel lo na tur trick a hai chu ka sia thiam pui ve ngal maya chu wang ke po chuan kan tor bel to lo na turin David chu a poi saruk ai in sei ruk ta ringot hisap chuan cheng sang khat bin pe ve ti in kalau thual ve ngal zata number 6 chu ta David chuan pastor poisa chu aruk tak tlet lo awangin la poisa ruk ada na asoi derle zel na hmuna duty hoten nen anwa en thin po chuan poisa ada that tak chu anwa mu thei chuang thin ta si lawa duty ho chuan min vok bel chho ta zela kan tu na sakhop mai min vok na chu ana kan ti em to a khat moi to ka ngei dam kan dila mang ang taka trap tro chunga min voto lo tura kan ngen ngoi chung po in min vo chun som zel sia atine point number 6 chuma voto lo turin nge na trap tro chungin chu ti chung po chun an vo chun som zel ani chu point number 6 du saka zia tang hen mo poisa da na kha an va mut thei chuang si lo khami duty te tin rimina an lo holen an vok bel kha nan ti to singai da mandila an mang ang trap tro chungin ngai da mandil ma se chungpo min va chun zom zel sia ati o tuna kan ngai thak tak ang khan
alo photo te alo sei sa tu te khan an lo von hle ti kha chiang ani tlangwal puitling pumpa khatianga han tap zoi zoi khopa ngai dam dil thei khopa han tapa han in soi sak khachu ana don ti kha chianga david ale athian pa du saka lo sei sa tu te hi nakina chuan jela te po an la tang nge tura ngai la jela an tan ma hian jela an lu ma hian police te hian mi pui hena te hian min ron pe sa se mi pui te hian han thual rep te po hi an cha kom ve khop mai kan ngai thlak sun so mang point number 7 a in chia leang chutia min vuak vo le rik rap chho reitak em awang chuan ka thian pa u david chu a chaw thokhat to le a kan thom no te min hli tir veka kan ke korte boxer nen chawa chuat lai a le reng kan ni bok a u david zok ro chu thil engma a hremumal to lo a che thei to lo unconscious to boxer nen vu a boxer nen chaw kan ko ro fiken oma an vuna a heti la hian david zok chu unconscious to ani chu unconscious to ti an hriata ke ero van nei thak takin kala har thathei rama heng chu zong hian kanu le u david anu te point trap chungin kan veng duty ho ne na min ngai dam ram tu le min voto lo tu an lo ngen ve reng boka ma se chung kan nu ten trap chunga ngai dam le hriat hiam an dil na zong te po chu ngai dam hne kin duty ho chuan an vo rok le zok hlova ati point number 7 a chuan katinga unconscious te david te om to chuan du sakanu le david anu khan duty ho ne na khan ngai dam ten vadila ma se ngai dam hne khan an lo fowa an lo shok let zok hlo ani chu david anu te po mo chiang hle mai vo lo ching dong hle mai a to chuan in point number 8 in share ja tang chu ti mi dop na chuan om semu mal tak anei thei tak sila ofang le u david ber chu an vuak na na lu tuk le ru rumang ang le som ti lu tuk po chu alo unconscious so tak achina chuan duty ho chuan avoi ni na tan u david te lovin pastor ina chuan min chuk pui le a hemi tum pastor ina kan zukkal le po hian duty ho hian ama a vdp officer kan in puan na anga in pung chun som turin min shil lok veka chutia kan in puan ve ber to a chuan pastor po chuan min ngai dam thei mei tura kan ngai awanga duty ho hian pastor ina min shroi thlale kher kha ni omin ka ngai ve maya ati chutia pastor ina kan omlai chuan kanu le u david anu po chu an ron lut ve a an ni po chuan pastor hena chuan mang ang le tap chungin ngai dam an dil ve ngal ngonga kei po in kadila ma se hemi chung zong hian pastor hian keima hne na emo kanu te hne na po ngai dam thu emo in hnem na thu a chak chuak lo hrim ati pastor hian ngai dam thu mo in hnem na thu emo po engma chak chuak lo I helai takai hian in david anu khanin ama an lo kom to nak lo ina kan pastor hne an volum mai don chu ti khati ti khan soya ngai dam zuk dira ma se he ta du saka lo hian I kanu le david anu le ka omla ai ama po ni chu dia ngai dam kan dila min ngai dam lo ngai dam chak chu he kin mo in him le ngai dam na chak chu kha engma om lo ti ni chu pastor po chu mak ve khop mai kan tuin hi lo kanga tuna pastor in engma soi lo te kha amak ka tia he kan lai beram pu te kan ta na pathian kan lei pathian te kan tiang khatiang te khan nia ring tu thangoi ngoya kan ngai te po khan khatiang mi ngai dam thaina thinluk an han nei thailo te po kha tunlai kan khovel dan le ngai tu point om lo san lo ve ma se pastor berina khatianga mi angai dam thailo kha chu amakani pastor nun rong takani ti kha ariat ngoi ni chuan tuna fir an thelu chungchanga khan asoi satu te kha chu an tang theidon ti kha achiang to pastor chungchang hi an la ron soi chuak chi lova pastor hi atang ve thei gem ti te kha kan thres thozel tura ngai taila kan ngai thlak chun somang chuan che chun som le taila chutia pastor in tanga vdp ho sa duty chen khat tenen kan chawle nu chuan in vuak zu yo om to lova an voto lo chu pastor in chuan chawle chuan ma se u david chu am hring zo to lo ti chuata alo mu da tangina hriat maya ka khongai le rulunal tuk chu u david chu ka bo ngala u david ti in ka ko chiama apianga ben har le tumin ka beng nok mak boka ma se u david chu min chang tur om to si lo duty ho po chu an mang ang ve ta he aniang u david ka ko ken en chawa chu ta mu chu a thom na hak tu min tia eng tin mo chuan ka hak tir ve maya chumin huwa chuan duty member than khat chu u david thi chong chu ei zol lama an phur chhota ni ti chuan atopa aron jeka clip na ni me bermeng chumo ka pu he ka fir thu la atang le min vuak ka to na thalak u david chung ten vdp officer min vuak lai vel atha min lo la ye jek sul ni
min lo sak sak ve hlo ati hi min lo lak sak ve hlo ati ne o David chung te khanin VDP officer an vuak lai vela a thla an lo lak sak khan chu e du sak thla no lak sak te thakata liam ton huwa poka kut vung la re tha thei lo te ka kal zonga ka om lana thok vel la in kal tat te le ka top na song song te le tun thlinga ka izon na bol hlo pe na tak nial po kala tho thei tlat lo awang hian khongai taka dan lo danin min sei sak hrep a phal lo BNS 120 voluntarily causing heart of reverse heart to extort confession ani angin le BNS noya section rem chang anga kachunga ut leilen tu te hi min chu saka min shem sak turin ka ngen che ni tini hi BNS 120 hi mang hian dan anga ma la turin du sak hian atin chu BNS 120 chu kan de lo to kha kut lo vote dan lo dop te ma kut lo thak te kami kha kum sri tan thei ni kha tin kan bo ro kon me ka hian ke le kan u te ho kan ru mang em a chu ti kha ra vo na in rig rap na ti kan veng chunga mi tu te emo an ron ngai awang te le u da vida thi tak ka tor na chau ve hrim awang te ka taksa na te po alo dam ve vat ka bai seina a thlon chau tak le zel awang ten du thu saw marangin FIR hi ron the lut ta mai lo i hi an jik bu i ron the lut ta mai lo hi khongai taka min thim turin kangen hala che i than ka ti spelling mistake om ve de buka karon thai lut mai lo hi tiniang dated Aizol the 31st December 2025 itan puina dil tu du saka tin salal du saka airfield Aizol hala jun tani son of the vel kan sielo menga di chuan chu in ri gram na ti atini chuma sanga wang te du u da vida thi ta ka tor na chove hrim wang te ka taksa na te ko alo dam ve vat ka be sina thlon chho tak sel wang tin chu atak sana dam turang ka dam mai thei si lo nen David thi adwar ve bok nen chu ta vo na tok ve kan FIR hi a the lut mai thei lo ani ti ta lang ni chu ale te khan thu chiang zok arun lang ta ai he ta ya a thala ka hi chu YouTube lo min heti ong lo vele a phalo tak thala ka nung jang du tur chu ka ti lang lo mai anga ka kanon soi tu ni a du saka question takin kal zel se zoram pui tam zok hian kan thlir ngani a chin ngai ven rang ni ti hria se question takin to ka ti chin kha tu tuma video clear let na kan nai thei te chu lo ni le sela pastor chung chang mi kha chu an la ron sei lofa pastor po hi a future hi a bright lo hle tur anga yang chuan he David a thina chung changa hian mi pui te le a police ate po kha kan tan rual thiama kan tan tlan thiam ka atul hle don ani mi pui te po hian police te hi atul na chuan kan support thiama pui bom an ngai na kanin pui bom thiam te po kha atul dona social media te la te mi pui te khan police te hi ma an la chak lo le tuk ti te khan dem ngot loila kan police ate po hian an thei top kha an chhuwa ve zel ti kha kan riat pui tlan thiama kan in backup thiam te po kha atul hle ni chuan he David a thina chung changa hian danang taka ro rel nia dit na in ro rela dit tak alo lan chhuwa theinan le du saka po huai sen taka akal zel theina turin mi pui lam te po kan support thiam kha apoi mo hle dona du saka po kan channel jun huai sen taka akal zel theinan du sakda kan hlan bok ni se ole khati chin khatun tuma video kan don ti chhuwa thei te chu lo ni le sela clear tu le ngai thatu te kan he video in ngai thlap ta katanga in ngai dan te kha comment section lampanga khan in don sei ve le thon nia